Terry, go diragalang ka mo? Mogatšaka nka hlalosa. Ke re motho o nyakang ka mogaka. Na motho ya ke tsebe gore o nyaka eng ka mo. Go kgonega jwang gore o tsene le motho ka mo bedroomong ya rena? Ke moka ga o fetša o tlo mpotša gore wena ga o tsebe gore o tsene jwang? Tshepi motho o tlile go wena. Ge a tlile go nna o nyaka eng ka kamareng yaka? Sis, o nyakang ka kamareng yaka? O jola le monna ka kere? Tshepi ngwana wa batho ga a tsebe selo. A re mo tlogele a tsamaye. Re tla šala re bolela nna le wena. Terry, wa tseba keng? A ke nyake go selekišega. O ka se tsenye mosadi ka mogaka. O nyaka go mpolaiša ka di-side chick tša gago gane? Mogatšaka o se kwa hlaba mašata hle. Wa bona wene? Go no ba gore ke tšhaba gore o ka ya wa ntshwariša. Le mola go sesowe, e be ke tlo go gitlanya. Wa tloga ka mo o dutla madi ke a go botša. Tshepi ke kgopela re dule fase re bolela bjala ka batho ba golo. Ga o mpotše selo moswene, ke re o mpotša masepa. Ke a kwešiša gore o kwatile mara o se ke wan le ka wan roga hle. Ebile ga o te tshole ka seo se dirilego. Ke eng? O nyaka gore ke go tiele matsogo? Ke be ke hlakele gore o tlišitše nyatsi ka mo gae. Gapa nne beng ka se tšhite e le mola gore wena bophela le gona ka mo gae. Terry, ga botse o nnyakang? Gane ge ke se gona ka mo gae, a ke be ke le mmerekong ke berekela nna le wena. Gapa wena ka tsela ye o bedilego ka gona o ka se kgone go kwešiša mabaka aka. Yes, se ka nyaka go nkafiša. O nyaka go nkafiša moswene, ke mabakanyana selwana mang? E re nna ke o hlapa ke go šia o šalo gafa le wana. Ke šetše ke thomile go gafa jwalo. Go gafa wene go mmotsebe. O gafiša ke sa tšhikinyane eo ya gago gomme. Yo, le hono gona ke nyakile go hwela ka metseng ya batho. Wa tseba go ratana le banna ba metse a go nyakega. Wena mosokare ke a go tseba man. O ntsebela kae wena nyao pepo etene? Ke ya go gopola. Kwena la go jela Tshepi monna. Wena, tloga mogaka wa nkgamana. Go nkga wena sethuba malapa tena. A ke na nako ya go raloka nna. A ke tlo roga ke wena. Wena gare beping. Ga botse ga o swabe o ratana le banna ba go nyala ma. Nna le go ka kgokološa mahlo a gago a go duma banna ba batho. A o ntšhoše sane. Wena, o seke wa nyaka go nhlolela. Ntlogele nna. A botse lesala gago le go botšang wena ga botse o patlametše dikgara tša monna batho. Le go botšang ga botse. Terry, ke gore wa namba o tliša side chick ka mo gae. O ntšea jwang mara? Tshepi nna ke tšhitile ka gore ke jewa ke bodutu ka mo gae ge wena o ile mmerekong. Ke nagana gore o swanetše gore o dire something se e le gore se tlo go keepa busy gore o se ka tla wa cheata gape. E be ke naganne gore ke bule business ke no ba le problem e tee fela. Wa tseba ge e le nna ena a ke nyake lenyalo la rena le senyega. A se kgale re nyalane, a ke nyake go sega ke batho. Ke a go kwa mara wa ka gore o ignora taba ya ka go bula business. Terry, tšo o emenyana ka taba business please. Gape go sa nyake re bolela ka taba ya business go ra gore o nyaka ke tšwela pele ke cheata. Aowa, gape se ka bolela ka gore romme ke nna kwa basading. Alright, ke tla founela Mbali ka mmotša gore taba ya ka le ene e sa le on. Terry, gape o ka se bolele soo. Gane wa o ka ra o bone seo se dirilego o ka re ke phošo. Aowa bathong, o tlo mmakatša jwale. E re nna ke go tlogele ka gore ke a bona gore ga se wa ikemišetša go ntheetša. Okay. Bolela ge. Gore bothata jwa gore o sa thome kgwebo keng? A ke na tšhelete. O ra gore o ka se kgone go ntšeela loan. Aowa Terry, o tlo mpatela ka eng ka re wa bona gore ga o bereke? Ge business ya gago yona ya se bereke ko patela ka ang nna loan ekwe? Mose go ra gore wena ga wa believe gore business ya ka e ka ba successful wa nnyatša. Aowa, a se gore ke ya go nyatša, e no ba gore ga ke nyako tsana dikolotong ka baka la gago. E be ke bolela nnete mola ke re wena ga o nrata. Terry, ke ya go rata, le mola ke sa go rate, aowa e beng ka se go fe tšhelete gore o ntšhetše magadi.
so nkgantšheletša gore wena o na le tšhelete ebile o kentšheditše magadi nroga gona taba. aowa a ke go roge ke no ba ke go gopotša gore ke dirile eng go go bontšha gore nna ke a go rata. e rena ke tsamaye ke o robala go a swana mose. Terry gane wa yo gana go ja. ko ja bjang o sa ntlhomphe ka mo motseng a ke sa le monna wa lapa mose. Terry ke re gane bothata ke eng hlempotse. mosadi ke wena a ke ne ke go bolela selo le wena wa itaola kere. gane ke šetše ke dirile eng. a ke rona o tšea diphetho ka moka ka mogae o le one. gape wa ngakantšha gape ke re o betse ebile nna ong accusa ka dilo tše ile gore a ke di tsebe. o swanetse go bolela soa a ke re nna ga o ntheletše ka gore a se ke rutege. di tsena ka e jwa le tsona tšeo. a ke re ke wena o rutegile go fela ka mogae so go tla lla sa gago setlhako. ke rile ntšeele loan ke kgone go thoma business wa gane le gore ke nyaka go tlhokomela wena ga o bone. gane o nyaka gore ke go tšea le loan ya bokae. ke nyaka ya 250,000 rand. Terry tšhelete ka so gaobo monna o iša kae. ke nyaka go reka taxi my love. e re ke tlo ya bankeng ka moswana ke tlo ya ke ekwa gore na ba tlo dumela go mpha yona ebile ke ya tseba gore aba le ge nka no go tšeela yona loan e tlabe ke investa go future ka le wena. wa bona go bolela so o thoma go ntira gore ke bone gore wa e ke go nyetše. yane monna tla nsegiša ka batho a namba tsenya mosadi ka gae gaka ke se gona. yo yane a go boima yo go motlogela gona nka se motlogele ka gore ke a bona gore ke gotše ene nka se tle ke sa nyala ke motho. ai ke na le 35 years ene lenyalo le yo ke le hlaketše bathong. go give up gona nka se give up yo go a baba go ba lonely shem. se ke se nyaka go nna ke nyaka go no ipona ke le ka gare ga lenyalo ebile ke na le bana ba ka ba bararo. ge nka divorce nka tla ka thabiša mana baka yes ba ka nona gomme ke a kgotlelela mo ga ba se gore le bona manyalong a bona ba happy ba safara mos re jo swana. e re ke no ya ke mo tšeele loan ela ka gore ke nyaka gore le yena tliše tšhalete ka gae le ga ka njolela mara reng yona yo o apešitše nna wa reng ke nna. malabo wa tswa ko go rata go se lekane le selo ntho n diretše go yona nka se tsoge ke lebetše. nna ke no thabiša ke gore o tlo kgona go reka taxi then wa ba busy wa agela bana ba rena bokamoso jo bo botse. mo gona ke nnete le nna ke tla ikwa ka re ke monna ka ge ke tlabe ke kgona go providela. Terry ke kgopela gore o ntshepiše mane gore o ka se tse go ntšhithetše gape. a kere wa bona bjale o nyaka go senya dilo mola ke re re shapa. aowa papa e no ba gore ke nyako gore o ntshepiše gore o ka se tse go o mphošeditše gape. wa tseba ke lapile sham yo. tshepe mo fetse tšhelete e la go joint account e le ya rena kere. my love gane ga o nkeše mmerekong today ka gore ke ya kgona go bona gona gore ka ra ino man go na le mo ile gore o ya gona. ke nyaka ke tumela kwa taxi rank ko checka gore taxi e šoma ga botsena. aowa ke moka jwa le nna ke mmerekong kang. namela taxi my love ke tla go lata ga o tšhaya. mbali re tshwanetse go tšhentšha ownership ya taxi yela e be ka wena gore ge ke divorce sebiela ke se ke ka loba selo. ke mogopolo o mobotse oyo my love a se ra swanela gore ba lela tsebe. Terry wa e bona koloi e tlang e ke timo e bana ga re monelo direng yona mawe.